Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kwikorera sugar wax n'uburyo wakiwaxinga wenyine mu rugo mu buryo bworoshye. Ni uri wa muntu umeze nkanjye nawe utakunda kujya muri spa ngo ukore bya bintu ngo hena mami ngo hena ngwino nkwereke. Ubu kandi hari abantu bazi ko gukora sugar wax bigoye. Icyo ukenere urakenera lemon, isukari ndetse n'amazi. Not this much oil. No, you just need this. Muzandimish. Today tugiye gukoresha ibintu bitanu by'isukari. 1 2 3 4 5. Haruta muri bitanu by'isukari. Next, shaka uburyo ukuramo your lemon juice from your juice. You have to extract the juice from the lemon. Come on. Yeah. And use this one. We can't do anything. You just need a juice. Oh, sorry. You must be using 5 to 5. Okay. You're going to be 5. We're going to juice 1, 2, 3, 4, and 5. Tumaze gushyiramo 5 spoons za lemon juice. You are going to add also 5 spoons of water. So, that's right. And then let them cook. And then put your hand up, go like this. As we are waiting our sugar wax to be cooked, let's dance. Hello, our sugar wax. Maybe it's ready. Utestinga ko sugar wax yawe rero yawe ready, ufata amazi akonje and then ugashyiramo gakeya, wakoraho ukabona yafashe. It's ready. Inaka wateguye uri buze kwikoreshereza. Muri kubona? Yeah. Hano iko ready, and then utegereze yuko sugar wax yawe iri buhore, and then ukajya utangira kwikoresha. So ibintu rero ukeneye for waxing, uri ukeneye poudre yumye. I'll be using this one. Yeah, white powder. This with a brush that you are going to use to apply the powder, and then ukeneye utuntu tw'udutambaro cyangwa wax strip. Yeah, for me udafite utuntu ushaka gukoresha udutambaro rwose urashaka ikintu cyashaje ukagira nanjye for me akanakano nakataguye no muri kamezi gutya. And then niko nakoresheje another thing, it's pesa lang. Okay, you uzakuza gukoresha uri ku applying iyo sugar wax. Get my sugar wax. So let's go to the waxing. Ugomba kubanza ugatestinga waxing yawe niba ihoze koko ushaka bayikoresha ku mubiri, and then yeah, for me mine ndumva ngo yahoze ngo ushobora kubona ikoresha. So I'm going to sensitive channel. You don't have to put ibintu bishyushye hariya utabanje tasting somewhere else. So let's go. Fata ya powder ushire mu gakeya go home. Ya blush. And then next step no ushire mu wax. Yana twamaze kumva ko yahoze. Listen. Hold on. So urashya muri opposite direction. Nuko your hair are glowing. Yeah. You see how. Urikona ko kwishyira mu byoroshye. Why is this person calling me? I don't even know him. Stop it. And the next step to get gushyiraho kandi gatambaro. No, uragashyiramo muri direction wasizemo sugar wax. And then ujya kugakuraho uragakuraho muri opposite direction like this. Yeah, sindi ko biri kugaragara no. So, nuko nguko. Nututujeho for me ntabwo nifite nyinshi. That's why. See? Sinto como é mais isso. But kwa kwa dike kwa sidusha. Okay. Ngiye cleaninga nshiramo koshe kabiri ariko kwa nta ampix nyinshi na nifite. So waxing yangira kwihuta. That's why ndi kwa recommend. Turagana turashya mutuzamura. First time because mutumura. No turashya mutuzamura. Murabona ko ingi niyo nziza no kurusha ya indi mujya gukuraho. So again. So I don't know why my camera is focusing on my face, and I don't want my face
hano nari ngiye kuwakisinga my other arm. Muri kubona ko rwose iyi sugar wax iroroshye kandi umva yari yanahoze. Hari ukuntu rero umuntu akora sugar wax yaho ugasanga kirakomeye kibaye nk'ikibuye, nuko utaba wakoresheje ira for me. Niba wakoresheje 5 spoons of sugar, you have to use 5 spoons of lemon juice and 5 spoons of water and then let them cook. Okay, ukayireka igacya. Sinkubwiye ngo kwa kundi mujya muyikora nkabona murayishiririje ngo ngo yabaye cook. No, ugomba kuyireka ukayihereza umwanya igashya neza cyane. So murabona rero hano nari maze kuwaxinga nyine mu kwaha, and then I was going to wax down there, and then sugar wax ndayikoresha hose kandi nyine irankorera. That's why navuze ati I have to share with you the video here. I was waxing down there ho muri kubona nari kugenda mbereka, yeah, as I was going. Yeah. Next step is applying coconut oil. Coconut oil. Oh my god, yaragize. Chupana ritowe ugashyiramo kwako ahantu hari too sensitive, okay? Ugashyira mu kwaha ngeje mu coconut. Yeah, ugasiga neza. Even down ugasiga. Hanyuma, yeah, you're done. You're good to go. Ndaje gukora waxing. Mu kwaka wanjye hasa. Even down there now nakoze. So murabona ko rero ni ibintu byoroshye nawe wakikorera. So niba hari ikibazo wagize cyangwa ushaka kumenya byinshi bijyanye kuri waxing cyangwa ikintu wifuza kumbaza, so leave the comment and then ndi hano ndabakorera video basiza ibibazo byose mwajya mumbaza. Thank you, bye, ndabakunda.